A mí esta melodía siempre me ha recordado a todas las personas que emigraron a otros países y que están lejos de su tierra. Hain zuzen ere, munduan zehar dauden euskaldunekin gogoratzeko tartea izango dago. Mari Carmen Egurrola, bonbardaketatik bizirik atera zen Gernikarra da. Boizen bizi da gaur egun, eta gure antzerako lana egiten du. ¿Qué hace exactamente? Gurekin batera, egoitzetan bizi diren bere lagunei abesti bat eskaintzen die. Bihotzak alaitzeko. Ana, this is Mari Carmen Totoriga? Yes. Okay. I'm fine, and you? Okay, fine. Can I bring Victoria Arruarena in front so I can speak to her? Okay, thank you. Vitori, zelan zauzger, politxo? Horixe da bidana, bai. Ondino, ezin jogu jun horra, beste egun bada, baina ezin jogu jun ondino, gauzak hobetu arte, bai. Ondino, hemen gehizu asko daute, baina bakuni edekogu, da laster, danak osatuko gara, geldiro. Bedarto orduen, posik, zeu ikusten jongo naz posik, da zeure alabak eta zenide, bai? Bai, hori, bai. Bueno, baina zer ingo Oba kantu txuen batzuk kanteuz da, gamonetako kanto batzuk kantekouz, arepe, gero laster datoz da, bai. Kanto ingo, Ok, lehenengo ingo amerikano, da gero euskara. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings to you and all you keep. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Naidot zuri gabonona, naidot zuri gabonona, naidot zuri gabonona, eta urte barrik, zorionak zuri, ta zure sendiari. Naidot zuri gabonona, eta urte barrik.